Star nice ne? Star nice ne? Kaisa saklay mong tay kabog mong. Kaisa saklay mong tay kabog mong. Hai nay 12 तारिख शनिबार दिन को हास्तबल मार्ग तिप्रा मोथा भाई kabog na लोकोथम पांडा kotor kaisa klaijak nay all lokothom panda ko phai mandana bagen takote bukon sona kabog rago kaisa saklay mong tay kabog mong. Kaisa saklay mong tay kabog mong. Hai nay 12 तारिख शनिबार दिन Kaitai tokai bisas pelayanan sini, Wajib Center Komisi sini, Secretary Mana Koktwma dia, Mana belakang hambai, ini jul Mumbai. Tapi bisas pelayanan sini takut, Working President sini, sini Amra Political District sini takut Mana belakang hambai maru, ini otak awak, Mana awak panda, Norok je luar jimani, bahasa Japani, orang lebih belakang khasrano. अपनी बगल इतने में हम भाई जिन्हें सुनो और ये लिखा है जिन्हें बनो इन्हों लोग इन्हों ने बगल जिन्हें ओ आपसे नहीं नो जिन्हें सीनियर कोच इन सेमनो बकरजा आदर पर इंसान भाई ऐसा जिन्हें कौन मना अने अंकल अने बाबा ने समाज की क्या जमातिया अपना निकलों ते जगन की रोया फरो ते और तुम्हें जो तो नो जिन्हें वही थे ते अन्य व्यक्ति अंता Kami ay munlangai hi ay rights minipeg lai ay constitutional rights minipeg lai hi han ay sumay pon kom hi min Irland lai TTADC hi sumay re akim ngin lai peg en mai hanchu ase pa kom sum na ganin peg tanti ay sin nan thotolai hi min ko reng ha deputation common lai si Timatan hi ETC sung ay seklay lay mu sumpon yaman ni Irland atun 1000 crore naman na nardo ka nang kapeg wa amya ka kapeg tapig ana tinten kikma inong tahi ay manlongay ay kurangay ay maton tung hi hikinin hilay ringin ay rumura kay ni himata hi sumpon jong nirok kan hong namak kan constitutional right fight kan thora Kemudian kan engkol rati hi ay murani village election kom di mana itu ni hamasek hi 12 November wuk hi tipra sora tingai aram sung mingai nanreng kejung nakadin ngel nakadin lom khob lompui kaninin pompui kaninin terpui nakadin kham ay matontung anung athakan hi ay पहिला ही अगरतला ground of the big green himati all over Tripura crowded nearing full everywhere even the vehicle won't be able to pass anywhere in the entire Tripura will be crowded will show our strength to the government of Tripura and to the central government that this small party is willing to fight the election at any time. We are ready, ever ready. If election is not held immediately, we'll show more strong, we'll become more stronger and stronger. This is where we stand. Thank you. YTF long live, Tipra Motha long live, TWF long live. Ambai Jotana.